براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان دے د جدائے د طرف د اللہ او د طرف د رسول اللہ نا آئے کسانو تا چې تاسو سره لوس کړو د مشرکانو نا او لوز مات کړي. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. وے ورتا وګرځه په ملک سلور میشته خو یقین کوئے تاسو نشاجس کول اللہ تعالی لرام اور یقیناً اللہ تعالی شرمندہ کو ان کے کافران لرام. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. عام اعلان دے دا اللہ اور رسول دا طرفنا خلق تا پرز دا حج لیم ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. یقیناً اللہ تعالی ویزار رے دا مشرکانو نا دا رسولم ویزار رے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. نو کتاسو توبہ اکڑا دا شرک و کفرنا نو دا وستاو زبار غریم. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. اکمخم واڑو دا توبینا وش یقیناً تاسو نشا جس کو لے اللہ لرام. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم. نصیر ورکارے کافران تا پازاب درناک. الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا. مگر آکسان چلو ذکڑے تاؤسرا دا مشرکان ندیم بین دے نمگڑے کڑے تاؤسر حصے دلوز ان امداد کڑے ستاس مقابل کی دبلچا سرام. فاتموا الیہم عہدہم الى مدتہم ان اللہ یحب المتقین. نو پورا کہ دائی سر اللہ وزائی دمودے مقرر پورے. یقیناً اللہ تعالی خوخیم آشال رشدان ساتی دبے لوزینا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. کلچ اور تیریشی میشتے دا حرمات وجنے دا مشرکان چکم دے تاسویم میں. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اور نیسے دی لرام اور بندائیں دی لرام اور کینے دی تپہرم اور چکیم. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. نو کدی توبہ استد شرک نام اور پابندی دمانزو اکڑا اور کئی زکات نو خالی کے ددیلار. یقیناً اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے رحم. وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. او کئیو تند دے مشرکانو پنائی طلب کی ستانا نو پنائی ولور کام تردیش ووری دے کلام دا اللہ بیا اور سوید لرا زید آمنددتا. ذالک بأنہم قوم لا يعلمون. دا دجر دے وجنا شدا قوم دی نپوئی گی بدین